giornale francese, offerta speciale. Diventa maltese, scandalo Malta. Malta ha una magnet calamita per la mafia. Sono delle notizie che non sono per niente buone per la reputazzone di un paese. Dwar din in-nomina ta' Karmenu Vella. Nispera issa illi l-Gvern mhuwiex ser jippretendi l-appoġġ tal-Oppożizzjoni. Abbiamo al telefono con noi David Casa. Stanno danneggiando non soltanto l'economia maltese, non soltanto i nostri servizi finanziari. Gost ħafna nisma' kif waslit li l-aħbar illi għada il-Partit Popolari Ewropew illi aħna membri tiegħu ser jivvota kontra. A lot of people in this country are disappointed at the European Union, and here you are today, and you seem to have had nothing to say about it. Dawn huma biss ftit mill-mumenti kemm ilu kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil illi matulhom mar barra minn xtutna jitkellem kontra Malta. Illum bi-storja bħal Malta Files f'medja internazzjonali pajjiżna jista' jkun ibagħti wkoll ir-riperkussjonijiet ta' episodji bħal dawn. Iżda Simon Busuttil ma jiddisjaċih xejn li għamilhom. Illum jiddispjaċik bil-kampanja li għamiltu fil-Parlament Ewropew kontra proġetti importanti hemm unfakrek ukoll li l-Kummissjoni Ewropea qatt ma tatek raġun fuq id-diskors li kontu tgħidu intom fil-Parlament Ewropew tant li rajni kan kif tiġġieled ma' Jean-Claude Juncker fil-Parlament Malti. Mhux talli, mhux każ li jien għamil xi ħaġa żin, anzi jien kburi. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula tkellem dwar il-Malta Files, Simon Busuttil attakka lill-Prim Ministru għaliex skontu kien Joseph Muscat illi ħammeġ isem Malta u żitek. Li n-nies jafu jiena x'għamilt għar-reputazzjoni ta' pajjiżna. Iżda meta affaċċjat bid-domanda dwar kif kien hu illi mar jitkellem fuq stazzjonijiet u istituzzjonijiet barranin jitkellem kontra Malta, Busuttil għamilha ċara illi ma jiddispjaċih xejn. Titlob apoloġija meta mort fuq televiżjoni barra minn Malta titkellem kontra isem pajjiżna u anki qed li Malta hija l-ar pajjiż fid-dinja. No way, jien kburi ta' dak li għamilt.